إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، قريب الصرمانة هل قوكا ميفاني قصد مالا مروفي بكتن هندي اف ميفاني هني بقدر وقيمة تربيت وبتر مروف حجي بكتن وبهايو بيجهوي بلن تربيتن دساكي رزقرتنا تجي بوي بتره وقال جار أبد قال تبخويا ريداي هندا ميفاني تهاتي تبتر قدر وانا قرتي هندا ميفاني تهاتي تبتر بالهفيا بوانا كري تبتر يا خوبانا ومحتل كري أبشي تزفري تبابو في چندي كا چندت گرنگن الدفته كا چند تو حجت كي وكا چند تو گرنگي و اهتمام پیدا وقدر وانا بلند الدفته. في شكل هاي قريب الصرمانة ميفانك يقلك بقدر وقيمت ويقلك عزيز وخشتفيم هندا هيدي دي قصة مالت مكت وباجير مكتن اف ميفاني هاي قريب الصرمانة هر سالة تيتن بوي كسي آماده بيتن وي حاضر بيتن وهر وصفيرا جهش بيتن اوجي هاي برمضانه هر قوكا ميفان قصة مالات تتكتن دسحكي اگر في ميفاني تشكل دست خوينا بيتن بترش دابو نريد عادات منطقية تشكي ديال دست خوينيتن اف ميفاني في جاري ديتن تشكي جلكي مازن ديال دستي اگر هاتو تو جرنجي و اهتمامي بي بدأي نارا وسطيتن حتى تدخلي بحشت كتن اف هيفا مبارك هيفا رمضان يا قريب السلمانة هندا چند روشك الدينة شرين ترين هيف دي بسر خلقي دايت اخاري هيفا رمضان بيروس وبراستيجي جوانيا وجلك بترش هندكو از بوتا وصف بكم از بهم بوتا بحثي آرامية تراويحة بكم يانجي بوتا بحثي كيف خوشية دم فتار بكم يانجي بوتا بحثي مفايل محاضرة وقوتار ودرس رمضان بكم يانجي بوتا بحثي اوه خوشي ولذت بكم وقت بصرمان اتنافر روجيه داد بينيتن يان بوتا بحثي سردانت بصرمانه بكم نابين ايك ودودا يانجي بهم بوتا بحثي علاقات وبيواندية بكم نابين اندامت خزانه يانجي كومبونا خزانه ناف ايك مالدا وخوشيت رمضان ايك شيادي مازنتره وبراستا جي رمضان برتشبيت بصرمان قلك كيف خوش بيتن سرهاتنا وي وكي خد تعالى قوتي سبحانه وتعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هنا بفضل وكرم وقنجيت خد تعالى كيف خوش ببن بلا كيف هو بهتن چونك ابا درجها كي جلك مزنا دل برسنك هوا فبيتفا هرش بلند پیغمبر عليه الصلاة والسلام مزگینی ده والد خوشت نهاتی رمضان دو بشي اتاكم رمضان شهر مبارك افا هيفا رمضان بسلوات دهات اخار قري بسلمانا هيفا مباركة وتجي بركة هنزان چند روجه که دیم دریدانه که گلک آمازن دنیا خر داریدت بلکه کونی دا
ریدانک گلک مزنه و احتمال هی ام هست بینه که این بس مزنه هایی اوی گلک گلکه او جی اوه هنده درگه تی اگر جوی رخی حتی تو چی رخی دی سیارچا که بچیتن ریکا 40 ساله حتی رخی درگه دیتا رخی دی اب وی مزنه هایی وان درگه تنه و اف درگه دی و بنه و هر وصا کو درگه بحشتنا و هر وصا درگه جهنم دینا گرتن و هر وصا گرگره و مزنت شیطان دینا گردان هند ریدان گلکن مزن چند روزه که دیده شیبن حیبکا گلکا مبارکه وكي ابن جوزي رحمه الله الكتاب خدا بستان العارفين وصفك جلك جوان برمضان كتن بشيتن رمضان وكي هر دواز يعني هر دوازده هيفت صالح وكي هر دوازده كرت يعقوب عليه السلام كوچه والنف هميا دايش هميا خوشتبيتر يوسف عليه السلام بو اتناف هر دوازده هيفا دايش هميا خوشتبيتر دف خود تعالى رمضان ودقل هندي رمضان وقت بسر انسان ده تتأخره كوچه وقت دنگو باست يوسف عليه السلام بو يعقوبي هاتي نبس وقت يوسف عليه السلام زفري نخل بلكي وقت بهناوي هاتي وابروك بهنا رمضان ياش باجير ومزقفت متتن وقت بهنا رمضان هات يا يوسف عليه السلام هاتي يعقوب عليه السلام ايدي كيف ويدس بيكر وخوشيل دف ويدس بيكر بلكي وقتكو عبا يوسف عليه السلام جهشت يا يعقوب عليه السلام اكسر جابت ويش كورية زفرين بو چه بوبه او كورية بسر دهاتي خالي مباشر چه بوبه افروكي اف رمضان هديت خالي بإذن الله او جابت گردش طاعت خود دجالك هدي سخكت افه بإذن الله في رمضان هديت مسر خلقي دهيت خال وجالك هدي امرو في اللواز بوي طاعت وعبادتي دهده بهز اخيتبه هشيار بنا في رمضان هات كاتشاو بداية يوسف فيها يوسف بكجن فيها يبنى كجن هشيار بنا في رمضان هات نكيد بيري دو بلا سر باريني هشيار بنا في رمضان هات بهاكي كيم نفروشي بلكي قدري بيجرا ورزيري بيجرا تو چه زاني في رمضان هاي احتمال هاي دهنده تشد عجيب بوتا ديال خوينيتن شبيت او دعايا بصلاة الهيفيه في رمضانيات ديال خويني ويدي قبيل بيتن تو نزاني كنجي خود تعالى دبيت ملائكة خو اي ملائكة من ابدنا فلان عبد من ابا وقت ويهاتي او هيفيه او الهيفيه چند روزه كت كيمن ان شاء الله تدبيني درجه المسكينيه البرسنجي دته ببرا رمضان هاي وخير وبركته قال بسلمانا اگر هاتو چند روزه كت ماي طبعا اشتام داخل رمضان نبوينا بس اگر هاتو تو فيرا جهشتي وبو مغرب وروش آوابو وقوتي الصباحي رمضان او تو جهشتي رمضانه شفاء كي رمضان تو جهشتي نيل شفاء كي رمضان تو جهشتي وبزون ابا ايكش مزنترين نعمته يا خود ديالتا كريم قدرتي جرتي موسمك مزن دانا برسنجيتا ولا بسلمينه تفيت شي بحشته ولا بسلمينه تفيت خودش ترازي بيتن ولا بسلمينه تفيتش اجر جهنم بيا ازاكرن ولا في ميدان البرسنجيتا عرض البرسنجيتا ولا نبشينه اتى رمضان مزرعة العباد لتطهير القلوب من الفساد مزرعة وجهة شاندنة في رمضان هني أبا كلام كخود تعالى تفيرا جهنيتن ونعمتك مزنة إيكش فرستالت بيشتن أزل جل هفالك يخو مل إيكش خستخانة دوامت كر ما دوامت كر في لهني قلت رجاء أخير هيبا شعبانه قام نكيت هيبا شعبانه ده أخير روجش هيفا شعبانه قلت الدوام ما بشتي نبر وقت خلاص بوي مجفان داي كودو كو أفريكا أم دچينا ومزقفتي أو أم حش دنج إمام ويد كين تراويح هذا الويد كين كو مد مزقفتك هل بجربو مد تراويح هذا بش فلان إمام كين وباش هيكش خوشية ديت رمضان يا تو بهل بجري أفريكا دشم بش فلان إمامي نفيش كم صبايل بش فلاني ودي تراويح ادخل في أنجام دم دلكي آرام بجيتن مجفان داي كودو كو امي كودو ببينين الفي مزقفته هني قلت شوم الوي مزقفته آماده بوم من تلفون بوكير بس ديكاوي راكر ما قلت فلان كاس مالا الكيبا نهاتي اشتنا جاشت يمن قلت من بالي ساعتك وفات كري بالي ساعتك وفات كري سبحان الله ساعتك بالي بيت رمضان فيرانا جاشت
اش برندجی من ولی پیشنیاره که بوده هی اف پیشنیاره ها گلک آمازنا و یا فایده اف پیشنیاره هنی اوه اهات افرو کدا ولن دهان ده انیت دل خود حاضر کن اف انیت تنیت هنده نه کو از ده بریار دم اگر از جهش ما رمضان هر سی روزا بخود دیگرم از ده قرار دم انیت که صافی اگر از جهش ما رمضان هر سی شبا از ده تراویح انجام دم اگر از جهش ما رمضان هر روزا کنه که آن هر رو آن دوشنبه و پنجشنبه از ده خیره که کم مثلا بس انیت که درست اگر تو گشتی دی وکی اگر تاف چنده هنه کر او پشینگی ریگیری چه بود و نشی انجام بدهی همیده بودهی تنویسین همیده بودهی تنویسین هر وکی هر سی شبات تراویح کردی هر سی روزت روزی گرتی و که انیتا چند خیرجی اینا تو بکیا صدقه همیده بودهی تنویسین چونکه انیتا که صافی تا اینا هاش افروکه اش برنده جی اگر تو گشتی نعمته و اگر تو في انیتی بینجی او نعمتش تناشید بإذن الله طبعا رمضان وقت تيتن جهه غفراندنا گناه یا جبرنده پیغمبر علیه الصلاة والسلام مستغرب بوش کسکی کو بجهه رمضانه وشنی گناه تو نه غفراندن لو ما قوتي او کس خسارت ببيت او کس دفنوی بعردی بکبید او کس رمضان بسر دو بیت خال ایکو هندش خوشی نکد گناه تو بین غفراندن اگر افروکل تنهی غفراندن ده کنگی تنهی غفراندن اگر افروکل تو نسلمینی کتب درستای عبد خودی لکنگی سلمینی موسم عبادتی و طاعتی مدام جه غفراندن گناهایم حتی خود تعالی گناه تب غفرینیتن ود خود توفیق تبدن احتمالات بيجي ماني توفيق ندست مده ود خود توفیق مبدتن راست توفیق ندست تدایم بس او کینه خود توفیق واندتن تو شیفی بزانی او کینه خود توفیق واندتن او کسانی خودت بینیتن دل وانا دا آمادهی که درستی هی اف کسی هنی دل خدایی حاضر و آماده اگر بو رمضان ده ایکا هند کد خود لی بغفرینیتن هنگی خود تعالی دیف او دل تدا حاضر ده تدا ای یعلم الله ما في قلوبكم إن يعلم الله ما في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم اگر خود تعالی بزانیتن و بینیتن دل تدا خیر و باشیات ده هی دیگر اگه شوی باشته ده تا اوشته ورگرتی جبرندش گری بسرمانا اول رمضان هات و دوی رمضان دا بلا شرین ترین رمضان تا اوه بیتن اوه ده اف ساله بسر تدای تخاله هشیار بنپوان بانگشه ها بسر دانشن اوه دوی گاوه رکلام و سر تلفزیون و سوشیال داته نکرن بسر دانشن خوشترین و شرین ترین رمضان تا دیگل فیلمت ما بید خوشترین و باشترین رمضان تا دیگل قنات ما فلان دراما و فلان فیلم و مسلسلات ده نسر باشترین رمضان افساله ده او بیتو طامترین ما فلان برنامه بوتا آماده کری یه ترفیهی و خمجیل کرنه فلان بریکانه ما یا آماده کری خلاتا ور بگیرش فی قناتی و افگوتن التنه والله اباهن دروا و وصانینه خود افد ذکرت رمضانه نه ابانت فيتن شبته بهاش تبدزن ابانت فيتن قدرته وقتته بقدر قيمتش تبدزن هشيار بقدر وانا نكا شرين ترين رمضان تدجل انجام دون تراويح بيتن شرين ترين رمضان تدجل ختمه قران بيتن شرين ترين رمضان تدجل انجام دون ذكر ودعاء واستغفار وصلوات بيتن شرين ترين رمضان تدجل چنده بيت وقت قرار دين فيجت هميم جماعات بن چش تنشن بيكم جماعات بيتن تو دجل خود تعالى بي ونفطعت رب العالمين دابي أبي شرين ترين رمضان لو ما أسبجم أفروك دمي هاتي بري أم داخل رمضان بين دا تصفية كي بكين ولا دا تصفية كي بكين أف تصفية هني بري داخل بنا رمضان هذيك إش ما دي تلفون أخوبك يتفهم أو تشد خلت يد بأمريكا خودته دا بيد جيبي بجا شهندي بيتشن تيت فولو كري بوتا ريكلام وبابت توانا تنت خلتن دجيبي هند استلانو فيديو خلت انت كده موبايل خدا دجيبي هند بابات موبايل خو صافيكي باش نجي تشي بديفرا تلفزيون اخو او تلفزيون المالا تدا او قناه خراب يد بس فيلم وحلقه ومسلسلات بس ريساتي وبستارات تتسر ضدك ما جهازي لدي ودي ديلت كي ودي رشكي
بهمي جرأت به همي جرأت به هر جيب او قناه مالات دا چت کن او قناه تلفزيون دا چت کن تو نبر پرسیش مالا خو صافي كرنا بديف دا قائمه وليسته حوالته او حوالو برادرت حتى نو کنه هلای تو قصد مزگفت بکی هر جيب باش جیانا خدا ایدی تو تکلی وانا نکی او حوالو برادرت بوین اگر کو تو دیر بی ذکر خود تعالی دیر بیش طاعت رب العالمین تو ده جيبي اوانا ده رش کی تصفیه کی دینا بین حوالت خدا و او کسی کو تو تکلی وانات کی و تصفیه هنی انجام بده بری کو تو داخلی رمضان ببی دست پیک کانیه اگر تبیت کساتی خویا کیفن بگوری بوی کانی ابا دمویه اگر تبیت هند عادت کلیت خلت دفته هی هند که جوان دف خوب پیدا بکی ابا دمویه مروفت خرابت بیت بلف خرابی ببن بس خودت بیت تو بلف بحشتوی ببچی گازی خود جواب بده داتو بختور ببی والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد قريب سلمانا ايكش نقطة كو ام بي داخلي ناف هاي رمضان بين وك بدايتك ودست بيكك اوجي توبك راستو يا درست مروف بكتنش همي خلطية هر گناه کا تکر بید هر خلطیه کا تکر بید جه توبه بکن چونکی کاچه و اف بان الهنداف سرمه ناهلیتن بارام سرمه بکبیتن پش راز به او رحمش لای خودت تتخاره گناهت بوی بانک ناهل جهیدته اگر تبیت او رحمت چند روزه کردی دیت خال فتراب جهید او برکت چند روزه کردی دیت فتراب جهید تو ده افرو که اعلان توبه کا درست کی جنجل توبه کت کشد توبه کتن بریار حجابه کا درست دیدتن قرار دیدتن توبه کت شواد گناهت بوری ده افرح ما بهتن جه بگیرید ده ورا بگهیتن افرح ما مزنا کو خود تعالی ابرز قیمه همیا بکتن هر وصا نقطه دی صافی کرنا دلایه بسیار السلف الصالح هاتا کرن وكي تتفقاسنش ابن مسعودي وغيره يجي تقولتهن شو داخل رمضان بون هذا موقف السلف الصالح بل هي ما باش هن شو داخل رمضان بون قلت كسش ما جرأت نذكر بشوازية حيواني بكتن وفي قلبه ذرة حقد على أخيه المسلم قلت ما جرأت نكرم بشوازية حيوان رمضان بكين وهندي ميريا كبتيجي حقد وكرب وكيناد عناد الدلوي ده بيتن برابر بسلمانه وقت هندي يكوتو دل خصافي كي شوي حقد وكرب وعناد تبرن بل خلقي راكري طيباتي برن بل مروفت خوي نزيك دورو برا خشكو برانا مروفت نزيكن كسوكارو هوالا او حقد وكرب وعناد دل تدا بندر وقت ويا كوتو علاقات خو بيد بكيفت ديال كسوكارو دورو بلد خو او پیوندیت خوب هزم کم بکیوم هر واسه نقطه دی ام ببینه هادی کال بوی کدو جلای خیزان تیب رو کم اجبر کم درامتی اوان اجبر دستکرتی اوان چید بیتن اف رمضان هنه خوشیه که مزن اف مالت وانا ده نبیتن اجبر کو سفره که باشد برسنگی وانا نینه اجبر کو دهاتا نینه یواسا کو بشین تشکی باش بو مالا خوب و عیال خدا بین بکن لو ما اف فرصته بو تاجر و بازرگانت آخرته کو بهن اوه تجارت هانی بخوب در فد ببینن بحشتک مازن بخوب بکرن هاری کار یا فقیر و هجار بکن دستوانا بگیرن هر مالک جیب گیره فقیر و هجار ارزاق وی هیوی همی بودابین بکن اف هیوی بلا خوشی و راحتی سر دابوریتن پیداویسی ناف مال بودابین بکن خیر و اجرک گلک مازنه و سر حکومت جیه او جی هاری کار یا فقیر و هجار بکتن طایبتی ابا موسم خیر هات ابا موسم خیر هات نكو دي موسم ايتن وشني في جبار خلقي جرام بيتن ابا بهاي كهرباء جلي خيزان تاي بيچينا بيتن كهرباء خبدن معاش كامل يورگرتي وهندك دشي في دايم كت حتى تيراك كهرباء بتنه بكتن بس حتى تيراك كهرباء بكتن بجبا كلدار البردرگه خاني سري هي بيت بدته با عيال وي ناليتي نساخه ادبشي درمان ابو بكريتن با مالاوي خيزانوي دهاتي بيت ارزاقه كي بودابين بكتن و اوش کی ببینتن اف کهربا هنه شیناکو ببیت روناهی و چرا بو مالت ما
یا بوی آگرک بریک گلی فقیر آسوشیتن اری باشه بر پرسا آگه جهیا کو بهای کهرب وگاوه اش موچه گلی فقیر و هجارا پتر تیتن وید چاف بخشاندنه وید صحبت هنه راه بیتن مانه وی خلکی بو گلی تشتا چاو خوی نقاندی اوی خلکی بو گلی تشتا لیبوری ناکری اترازی بو نیبکا موچه خونه ور گرم سالا و چند گود و گلی موچه و معاشت وانا جینه هاتن و چند گود توشی بجه حیوان رمضان بلا بهای کهرب نبی تو چنا بجم هاری کاری فقیری بکن شنو که بعضی بهای وکیم که ما چنا بجم چون که ملت اینه گله که خورا گره و گله که هاری کارم دجی فتنه دجی بلایه دجی بلبله آلیشی پیدا ناکتن راست که هربا با وگا و هی نعمتک مزنه راستی جی نعمتک مزنه بردوام هبیتن بس بيت بارس بكير سر خلق يجي بيتك كرن بيتن خلق الجبال معاناة كهرباء بجوالنا يتأبركات كردستان همي بيتك كره دال مالت خوبه نخير بيتن هادي كاري بو خلقي بيتك كرن مادام كار آسانية مادام بردوام هيا بلا بارس بكي بو خلق يجي بيتك كرن شلاي دس حالاته و دا بس ايدي خلقك ابناليتن اجبر درده هاتنا بهاي كهرباء زيده اخير تشجري بسلمان از بيدي بحسبكم هاي في رمضان ديتنا هاي في ثابت بيتم دي بستونه هاي في شعبان اخير روش وقتكو بيتا روجا بستونه بانجي مغرب دشن بر خدانا هاي في اتكرن شلاي لجنه لجنه ديتنا هاي في بشل كردستان والهمي منطقه بسرمانا لجنه ديتنا هاي في هاي وبيغمبر خدا عليه الصلاه والسلام سرهند يا راستان دي نلسل تقويما راستا ویگا و علم فلکی و اف زانستن و که گلکی پیش کفتیه گلکی دقیقه بس چون که حدیث پیغمبری علیه الصلاة والسلام بحث دیتنه کری لو ماجی یا درست ابا دیتنه بهت اثبات کرن نکو بری چند روزا بیت راگه هاندن ده پیش بینیت دیتنه های اهیویت انجام دان اگر هاتو هیفات دیتن ابا رمضان هاتا راگه هاندن روزا چهارشنبه و اگر نه هاتا دیتن ده شعبان ایتا کامل کردن و ده بیت سی روش پاشی دل پنجشنبه ایتا راگه هاندن خود تعالی برزقی مهمیا بکتن ابد ما هیچ خود با مد هی با شعبان دا یا ربی تو مبگهین